Če bi ti dole, bi vsi od lakote pocrkali. Gremo, 3, 4. Ha? Ko bo zdaj ti? Glej za onega pop. Tehnika je važna. Zdaj bi, če bi ti dole, bi vsi od lakote pocrkali. Da bi ti jaz roko tresel. Delo! Jaz bom pa kakao. Fucking kakao. Kakao, A ja, da. kakao! Pondelek, torek, sreda. Utnemo. Veš, tvoj ni kakao, tvoj se je pokakal očitno. Sreda. Sreda. Kaj delamo, Nutelo? Okay, ja. Kaj pa je to? Blizu. To je pa lulek. To je svetilnik. Čakaj, največji problem je pri kurtuših, ga dobimo, pa ne vem, kaj smo naročili. Poglejte, cela.